Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka tubahe ikaze kandi tubaramutse amahoro y'Imana, tubashimire mwebwe mudengeje gukurikirana ibiganiro byo kuri Tarsis Hope Ministry TV. Tuje muri wa mwanya wahariwe guhimbaza Imana no gutazira, ahura neza ko tuje twicaye kugira ngo dushobore gutera abana namwe mu bihe byiza nk'ibi. Dukwiye twese dushima Imana ko atanumwe yahuye n'ibyaha canke n'ibyago ngo munyakaze shabi munyagabure. Turi bazima twese tumeze neza, ni prote turakingiwe, tugarutse kugira ngo dutere abane. Nyuma ya kamera nategetse muvani witwa Wizobi bwa ntibana yari yasimbutse aca imbere ya kamera kwitirisimba namuze naho nazakora nuko rero kurundi ruhande neza ko ndiko nagwaruka hano hafi yanje ndi kumwe na Iva. Muramutse Iva? Mahoro. Umeze neza? Ndashima. Yego, hirya gato hari Eliane, tukuramutse nawe. Yego. Umeze neza? Bwana ngasiho bari neka yibutse umusozi yari yabyutse we. Yego. Ariko nizere kumeze neza. Yego ndashaka. Karanga mutima kawe ngira utekereza niko bimeze. Sofoni. Yego, umeze neza nawe? Twashima. Uriteguye? Yego. Kumenya icyo cyane niko birashikira. Vuga nk'umusore man. Nizeretse. Sawa kurendera neza ngo niko na machine. Atwenga neza afise mu kanwa heza nk'ahimbwa. Nico gikoko cyonyine gifise mu kanwa heza, ariko abantu bagacana ariko kandi bakagitunga mu mazu yabo. Tukuramutse nawe? Yego. Tumeze neza? Ndashima. Ariko sinakwisimba rero wihangana. Zawe hajya baba kwitibura. Ndabafashe zokurira mu hafi bwawe. Jewe mwene mutaro bitembagara ku Imana gateke biganza. Wapi? Reka tamutse Belize Belinazo bebe unasoneza nawe. Kwezi bitashikiriye. Amahoro cyane. Wow, ariko Belize nose watekereje cyane. Ibyo si wacu. Yego cyane. Cyane ngo batekereza kuko rero bazora kwisi. Nabo tuzabateramenye rero ushobora ko vibe barikinga bameze neza, bameze bien. Ni France bavuga bien, natali bien, tali bien. On passe. Tuhimbaza Imana. Sofoni. Ndabona wewe uriteguye? Yego cyane. Indirimbo ya mbere yitwa ngo iki? Mirimo yawe Imana. Ya mirimo nyine y'Imana babambira hebuje. Shirako rero forane gwawe, nyine gwawe.
wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima imirimo yawe Mana bose irahebuje ibyo ukora byose Mana bose irahebuje imirimo yawe Mana bose irahebuje ibyo ukora byose Mana bose irahebuje ibyo bidutera Mana duhora tukuririmba tuvuga ibitangaza imirimo ibyo bidutera Mana duhora tukuririmba tuvuga ibitangaza imirimo iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima imirimo iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima imirimo iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima imirimo wakoze icyo kidutera Mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza imirimo wakoze icyo kidutera Mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza imirimo icyo kidutera Mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza
udatamba none kora repetition mwijwe tuzotambasha ducurangirwa n'abamarayika none muzobibuki wewe Imana nizo bivyagiye yonyene ariko twebwe twese tutazira tubaruwera twariwe vyiza tugushimire ko wabanye natwe kuva mu ntango kugeza none mwanya tusozereye ko ariko dushimire kandi wari guhanga amasanamu ni wizobi bana tamunaniye kwigumya wari nyuma ya kamera tereka kuri televiziyo tambira hari inyuma ye bari ibyo tutamubona ariko yambaye ukaba yatazira Imana n'abahuri utaziranye natwe ndavyize ivyo dushimira aho twateramanye rero no garuka twese dutarika ibiganza tuvuga tuti bye bye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.